Yes, nk'uko mubibona ni Gashari ikomeje imyitozo, ari nawo mwitozo wa nyuma ahangaha ku kibuga cya Birambo Stadium. Bitegura umurenge wa Ruganda muri Kagame Cup, bagomba kwisezerera nta mpamvu. Ubwo ku itariki 17 Murambi izabihura na Murundi, yavuye ikazongera gahura n'izaba yavuye hagati ya Ruganda na Gashari. Imikino yose, imyitozo yose kujya tuyikurikira kuri Tongopo TV Show. Inyuma gake we Muranyuma kugiko ako mwabiryohewe sha reba bamwita Jado, bakamwita Celestin, bamwita Moise, bamwita Murumba, bamwita Habimana, bamwita Shingiro, bamwita Kabananga, bamwita Kapiteni Mathieu. Murundi uzahura na Murambi ivamo yihure na Gashari cyangwa umunyamakuru ari kubabona Imikino yose mu murenge Kagame Cup ya Karongi murajya muyikurikira kuri Tongopo TV Show. Imyitozo ya Gashari, imikino yayo ndetse n'imikino ya Rubengera ndetse n'umukino wa Murambi na Murundi nawo muzawukurikira kuri Tongopo TV Show. Ni imyitozo ya nyuma Gashari yitegura Ruganda
umukino uzaba ejo ku itariki 10 z'ukwa mbere 2025 dutangiza Kagame Cup ku mugaragaro mu karere kacu ka Karongi. Dukomeza dukurikirana imyitozo y'umurenge wa Gashari muri Kagame Cup, aho Gashari iri gukora umwitozo wa nyuma yitegura umurenge wa Ruganda. Bageze ku mipira y'imiterekano, bageze mu mwanya w'imipira y'imiterekano, bagiye kwitegura gutera corne kufura yerekeza mu izamu. Bageze mu kanya k'imipira y'imiterekano, katurebe kufura ya kabiri uko bihagaze. Iya mbere kipa yayikuyemo, hejuru gato. Katurebe uwitwa Moise nawe ku mupira w'umuterekano uko abigenza. Ndani